Pamirsa sejeroning nambakin penglimbak varian anyar COVID-19, inggih punika varian Afrika Selatan miwah varian Inggris. Panureksan ring genah-genah ngeranjing ring Bali patut ketincapang, sios ring bandar udara, panureksan taler Klaksanayang ring pelabuhan. Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa Maosang, indike punika patut pisan ketambakin sejeroning kewentenan varian Afrika miwah varian Inggris sani sampun kekeniang ring Bali. Nampanin Indonesia penureksan ring genah-genah ngranjing Bali patut ketincapang, tur nyelain sani rau saking dure Bali. Untengnyane genah ngranjing nuju Bali, inggian antuk jalur udara wiaden ring genah ngranjing sani lianan. Sejeroning usaha digelisang zona hijau miwah kekebalan kelompok, paiketan dane talar ngaptiang pemargian vaksinasi di Gelis Kapuputang. Salami puniki Gubernur Bali sampun mau usaha untuk ngerauhin kuentenan vaksin Majang Bali. Asa punika talar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Ketut Suarjaya Maosang, sesampun kepanggih kasus varian anyar puniki paiketan dane sampun ngelaksanayang pelacakan kontak tracing miwah testing. Sampel kasus anyar pacang kekirim ke Balit Bangkas Kemenkes antuk nguningayang kewentenan transmisi, tur nyelahin pengerau virus varian puniki. Rumasuk talar indek interaksi sarang angge sane mepaiketan. Bali Pos nguningayang.